gike ambere iguthura manto jauri jagu impeach Kawira jategerwe ikamiti ya senate 11 kana iseneta bonde para 67 bedaro bale mbunge ya senate ira itawa committee of the whole house ketho bari kia gukurukia bubu bwa mbere bachokeru nande committee ite karende ithuranire itegere manto jara jonde Kawira kwiro ijo athithitie kenda benda omweberia gitine no kuje bure buriti ite baraba muthitangite barite okuje emuite Kawira aitetere muntu etekerwe nyethro wina kuje bakuite we wakiri bakuije abo bagutetere ntere cio ijiri nao bategera bona itumibira bakoeja na bye kwenda kweberia Kawira gitine bire na kiriki bachoke nande bathuranire report ya kuga hatia nyabona nde senate ya kuga kethro itumibito ona binenkaniri bie na kiriki kana bitena kiriki kana to kuona kina gitena kiriki kina gitena kiriki lakini bakona kinyabo mwake bwe na kiriki yo no bauge ne unto bwa urito bobo bomwe na bwirite kweberwe gitene na no bategere bakauga tutikurega jora baugere igita rithiru bwa tutikurega kwino tukuona utongeria bwa Kawira buri na gotauku ende gite gotauku ga gukinya akumweberia gitene nonto gwiceria kuri gintu gitagwa proportionality proportionality nyawe igwe gitumirwa rietwa riri ritora gichunkuteka buri unto burito muno ijora wene kinyago mwano ku athukitie nja ku ure auragwa akethura thithie kamakosa kanini wombo mucunia kimona kamura kwenda huko akethura thithie makosa za manene no aringwe bingana ona bikuinga ikia ndio itagwa proportionality na ndio rio thimaira no iboko bingana ndio itagwa proportionality kuthimira ikanukia rira bukwa muntu na kuringana makosa jadai athithie ethora to makosa twa itu nini akaewe kanukia ri nini ethora makosa jawe ja manene akaewe kanukia ri nene uri bono bone aja ikama uwe atetete bwega indi kanukia ri ubukuga ra ko murita gitene de kunenera mono to makosa ja tuli ku jatu nundu nya mbungene impeachment ndhiru ni uba mwira kwa gutumantu tukuona tutitete bwega no bwirete kuritaniria ngugi na MCA lakini riu te kosa regana gukweberia gitine ero andina ndo turekebisha tumakosa tuliku tu nande na inya report ire ya thuranirwo ure kuga ikaretwa mbunge na senate ni senate miringire kura senate ikimiringira kura no itikaniria no ura committee yugire na no ithithirio garuruku report iu ya committee ikurukie no itikaniria report ya committee no irege report ya committee na no imithithirio garuruku report ira riu imikurukie ithithiritwo garuruku bu ya thithia ku gukeja gutuika mbunge ya senate kana committee ira kathithia kuga Kawira ne na beta baringira kura report ya gwitikaniria neo ile gugatuika Kawira kwa impeach lakini kanya ko gakoti kare ono ete kotini akarega na mbuga no ntu bwathithwa bumwe kana jairi mutaratarene jojo ku impeach koti muchokia koti mbere ma akaja gwita no ntu bwa ore mutaratara jo koti jo thingatairwa akaja gwita kotini bunka ke koti kona aja kwinega mbe bwirite uthikiria igaita onda cia mbere cia kuga Kawira akare obicine mwanke gitegamba kuringana na mutaratara jo koti jore jugita ate ire cietagwa orders interlocutory orders muntu uragia atiri kenda order iji ritwari ikarega kuritwa ino muntu nandi ikarega kuritwa mutumanto ithingia kanywa muma twike governor achoke athure munini oe buchoke koti buthikirie gamba Kawira akejo cinda bukamuchokia na mutumana nyire muma jo gutwika governor kono mwanka kotonde itwe yuge atiri mutaratara jo guchokia kujwa ko ethia mutumanto ithingia governor ijo ambe jurungame mwanka tugitega igamba ete kuga Kawira okethirwo acindite ikuga ate aba kuona bokeja kurega gwita kotonde u manto jo jange jakarika itiumba guchokia Kawira akejo cinda kotini na nyake ejo cindwa gutikio ure mutumanto ithinkia kethiro utea sare nene akethiro etite ure atiumba kuija atuika gavana gwatuika
kawira guchindwa gamba ona ndene umutaratara jugeta mwankai nujugeta mutaratara jo mwanka mwisho o kuriga wambona na koti na muchokire ngari maita zairi na kinyeo koti kinyeo kamete yu no ikorokie everwe seneti onde karega no ikorokie endere gitine seneti onde karega na no ikorokie everwe seneti igakorokia akare igachenjie kauga akare na akendere okara no ikorokie akare seneti igachenjia ripoti yu ikauga ane na ikarimiringira kure kumigita hatia ya kumikorokia na ndi seneti manto jonde jarene seneti na mbije jakinya jarene cha ejarikie kuma county Meru no monka jambe jakorokia county Meru no to tugere 2/3 barenda MCA 46 kukorokia kawe kukorokia mswada jojo impeachment kawira kuliten kujurega kawira no arenda 24 1/3 plus 1 24 jale ma watu ikajo gukoroka iro jokeja senate kawira keja kugwatithania MCA 24 bakorega mswada jo kinya senate jote kinya babu bamsima bakueta bakira wa omba kuzo bale mwana na kawira bakira kwa bamsima kwa tambaru kawira kuriga baba kaunti Meru kwa tababa ke 24 baba kwa tambaru kawira kaiba kai ndo tabege mbona na no mwete yake hantaga public participation bate okay utumba kumenya thaiji no ntonde ndo kwira atiri ankwire uma antu bate kumama antu bate kumama baraba kwenda kawira ana bate kumama baraba kwenda endelea bate kumama o bakibanga kuma antu zaje karaja kigitahate dakigaruka barabara musapota na arua ukaigwa bako mugaruka bara nabo barenda hana ukaigwa kinyabo kuuba atwa kwaria unge kwa utize ntukwe kuringa kura kethero hirojo utize gukethero gukitite ate ntia bagani basi ngira ona kama titantuba memsima mawatakora mungasa mbaru basi ni badiete kwireba ya wataxinde bukai bas nande omuntu gakwire byantu bawe gakugeria kugambia ntu bawe orutere rukugeria kugambia MCA menya MCA bala bonde system bala bakwenda kawira ana becho 46 kawira tu bala bakwenda kawira endelea becho 24 ko omuntu gaguchwa bae nande mwankae na mtu ajua nyingi muno njera inyinge chegochwa njera inyinge ntwero inyinge kwena inya rwangiro ambere na rwai ntwero inyinge ira bakotumira ko ndaike mwisho ona ndira kurere karingo iro umba kugate ibangana barendana na ibangana baterendana nuntu gwikara kwigarukana na manto jakibangagwa jakigaruka bange ukigo bakiuga barabara musapota bakauga we ngira ndie kundukira muno ari nkumwebera bange barabara supporta ne ukaigwa bakiuga we nkona ne arume twikitie ngugi tahatia oni tiki arume ngugi ge siasa kairi nukuona ona ndene ne umanto jakari ona atuge atoba kanya tunontu katibo ibo eta kanya kau lakini ukona mbunge sheria eu mbije sheria eu ya kuimpeach governor etekara kari uwe kari igachenjwa nontu governor no muntu ore othuri akura ora kumwita iraisi muno